Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ubah despar singrani uwe ni kerang ba ubujua jingtip lingba ka RTI Upen pau ke jus ngo bin yau bekejing pentrekam ni ka Right to Information Act haga diga jela kadang dekok bha bagi diga jing dekok kadai nama kejing bam shimkia bagi jing le bam sutnyo cegi Public Information Officer kiba de ban ai ke jingtip kiba hok cegi pat bha Ubah despar sting lepen pau ke jus ngo bitar bawat ke office jo governor ba umhun kidong wat RTI ke jingtip bagi pa ni kitna terekam ke sarkar India upha ega shiti ben pentip balale AA kat ba haga diga jela pat kimle komta Ula kena bahkan ni gadai namar ke jing jabo jong ke PIO ki baburi ke jing tip bagi dai ban ai. Haga jing keran bagi lat pathai kubor ba des passing lawan ra ki RTI ki ba upan halor ke jing pentrekam ki Smart City project ya ke bagi babun ki project la pentre ki company ki banabar berula bu ke jing kli dak baong hatu ki company ki la yacht trading license AM na ke district council. Ula pen pauru ke jing ngaulingo halo ke jing dan kuna ki pulit ya ki taxi ki ba om tak stiker Baru loong bakani kalong khongpong penban bagi kendon trekam juga motor vehicle act. Kidan ru sekiwe pat kimat kiba uni orang ba ulapen pau hang ni. Di mentas ni wan benai ka RTI report ke bangala Vice for Ministry of Housing and Urban Authority Government of India haka kan new tarik benai bakat raja akusar. Di nagara ministry kala ya di RTI bangapa ni kan tir construction of smart city for Shillong, the graph forwards for state of Meghalaya, the habedek in detail construction of smart city dengan borok kerengkat kendai tadi, the kemenungkong kedai improvement of work in and around Nukra area, improvement of drainage system in Laban area. Water drain Mauba and Bishop Fall the gani kontraktor ni des obi bel tariam si matpang jatam si grepor kunduk the gani ka sanction belum kasan kelu lantai kene the supply installation of open air outdoor various location in Shillong kene ka kontraktor the nice in Fortex ada kene ru saukulur like Nailak, the wastewater treatment through treatment technology at various locations in Shillong is seal. Contractor OS in Simsat technology, Kanir Landep, Sun Klur, Khapra, but Khapra Klur, Kanir Landep. Construction of rainwater harvesting system at various locations in Shillong, Phase 1. Contractor Divinity Aloysius Areng, Kanir Landep, Alpinyo Klur. Construction commercial complex at Polo, kene kontraktor di Bodri Rai and Company, kene ka sanction belum prap kendai kelur laipo kendai pralat kene lade. The implement of integrated command and control center at smart elements in Shillong, kene kontraktor di Nisi Inverted kene ka sanction kalong si spa pra krur point lai riulat point riui klur point san kene ada entah traffic awareness ka Shillong kene ada kene ka jinglur kalong point 2 krur kene ada entah construction of rainwater harvesting system at various locations in Shillong Phase 2 kontraktor ini IOSIS Areng kene ladep khasau klur ni. Purchase of equipment and related waste management, engineering, supply, installation of segregated waste disposal kene kontraktor OS in Simsa kene ladep khat lai klur. Purchase of equipment related to solid waste management kene kontraktor de Kuwati SC komplikan lan sau klur. Construction of 6 km smart road Phase 1 in Shillong, 6 km smart road. Kene la trade house dhar construction. Kene kentuk kene suruh bulan ni. Kene ka ya kene la terminal no nakadabom la menteri.
Di kejing trik ini kadang ia kan arpo new sen kapsa bapulas kelongkat kendai keluar. Design will operate, maintain, transfer mechanical multi-level car park at MLP at Montran. Kene lakai da LT elevator PVT limited. Bungsing Soho. Kene kadangnya kadang cintre kadangnya like percent. Kene grid connected rooftop solar photovoltaic system at various building in Shillong. Kene da udahar construction kene kadangnya. Kapisa apply apo fraklo. Retrofitting and operation 3 multi-level parking at various locations in Shillong. Kene lakai da RBK contractor. Kini dan nanya R1%. Development of office come automatic multi-level car park at services and local. Kali dan nanya jinte yang like production bisa release 0.0 crore. But construction of redevelopment and Mokra municipal market phase 2. Kini masih datri da Selandro Marbanyak but Saukmi. Tiga ni ladangnya minta. Teruskan dia apa misalnya ada bayok setiap ada minta negara sorkan ketekaan keterikam betul ya pak. Dia lagi minta ada minta makasukar misalnya akan set apa. Jil dengan apa tok ya kan. Kam keterikam ya lagi dah minta kenikaan doa lapas pasukan dia. Tiga kumas perkembangan ini KPI mengai berdiri berkah. Baka jimpan kamai kali dari private atau police department, but wait department, tehway begini na compliance for commissioner, transport na commissioner ni la pass po support SP office, pan clarification halor kani jindon juni kali kiba private vehicle flying as a commercial vehicle, kaba panken ya ka motor vehicle act kendai sebab profile section 66. Ikani karenanya pada beli berbagai bab kami kajing leh kulit man fan siaja araja antara region Indonesia kadi kan sispa ka fast peneliti di hamgare ni kani di ngapa dengan ai na ko bono di lapan ai ko ka prosi ro di mai inform ya malapir hadir malapir na kalian ko bono la office ko bono kini la pa siki senga ba kapil ada pak, baca kis kapil lah disclose mereka kis, kasih hangapan kapil masuk CIC juga, kakuat dalam CIC. Dia beda kalau dia, dia beda kalau kalau dia beda ketika full length portion. Dia ni kalau dia ujian lagi non punya senang hanya portion, beda dengan orang suruh tadi pelat, kalau ide berlebih full length. Di hari ni kuat bana agensia seperti Indonesia senang sebab Poselong, maka ATI bana keli ada dia ATI gila punya ban sini ni kan ATI ba ini inspect ya dari suruh atau walong dengan kan kumka jinyo ni ATI di po. Kemudian kong mereka jinnya yang suruh, jinnya suruh tolong kat pra atau kat kendai metal. Kapra bukan kita metal dunia yang sudah berbeza, nih dunia yang sudah di habis itu dunia yang kita saksikan bagi kuat yang kita saksikan dari portfolio bagi inspek kalau kita belum rumah, mereka, habis mereka ada report. Di habis itu kita pas jing apa yang kita lah develop, di habis itu kita target kepentingan kita disuruh kalau arwah tarik benar masih mentahu senang. Kita terkait dengan company ban pendek yang kena suruh full length na umsepi syati sapo pom ro. Kita dengan apa Ministry of Road Affairs Government of India.